ngikhuluma ngasiphela kwaZulu ozalela khona kule ndawo esho ukuphuma esigodini saseWombane olensizwa umfana othanda ingoma kakhulu face to face sizwe ngazana nazo uphusha moya ongeloze emadika uphusha moya iningi kakhulu inhlakampo kaNdlovu futhi insizwa ngikanzize lapha ngothando lengoma nanokuthi nami ingoma ngiyithanda kakhulu akukho engingakusho ngengoma esenhlizweni yami bafowethu lokho nje engingakusho futhi ngiyabonga ukuthi insizwa isuku olunde zize lapha ke ngiyabonga kakhulu baphuma inkosi ibusise kwande la nithathe sibona bafowethu Ama siyaphila njani ngiqondile le kwenzakalani la lapha ke nisichazele ukuthi ubafo uyini la yenzayo la kwenzakalani ngibona nihlangene madoda yini nenzani hayi lana like indlovu ebheka amahubu isigodi ngaphansi kaba kumshazi ngize maqembe engoma la ukuthi angizowabusisa ngibeka isiteki sengoma yabo into engibekile ngokuthanda ingoma ke ngathini ingoma ngiyithanda angiyazi kodwa engakusho lokho ukuthi angiyazi ingoma kodwa ke ngiyayithanda wona kakhulu ngase ngithi haya ngibabizeke abafowethu ngibeka isiteki sengoma bezoyibusisa ngalo ukuthi khona ngulindile ngizogayina noma khona ngaphezulu kuyiprofit ngase ngithi angibabize bezoyibusisa ngibize nomphakathi wangasekhaya uphelele nje bani ubona nje wonke uphelele umphakathi wangasekhaya ilokho nje kuphela akuyona into enkulu. Alright sikubona umneyinsizwa lapha ezu2 lezi insizwa zikanjani lezi insizwa omnazo abazoyisho lokho cha bafowethu wonke umuntu okufika kuyena lokho esikhuluma njengamanje la sibize umphandosi useshowe thina sisuka olundi emahlabathini so lo ukhuluma njengamanje inguloze emadika isilo samagoso lokho ngizokusha akeze ukufihla umfethu ungithintile kwathi ucela ukuthi sibe la njengamanje sizoba khona sonke kanye naye emcimbini wakhe akawenzayo uma ebize nazo insizwa nathi ngiyayibona so usimemile ukuthi sibe khona njengamanje nami ngingaphansi lapha emhlwathini ngaphansi ubukhosi bakaMphungosi olundi ngaphansi kwekhosi umsakazo ngiphethe umdiyoni so ngaphansi kothulwe nyathi amasosha ngashiyile ubize nje mina wathi ngibe khona njengomuntu oyisimemo ungimemile kahle khona angihambi ngedwake uzoyichaza uzabethe ngihamba naye ukuthi ubani usuka ngoba nabangimazi ngiyaqala ukumbona cha bafowethu face to face lona ngeke ngisasho lutho mina ke ngendlela vele sekhulume ngayo yabona kodwa nje bafowethu sibizele ukuthi ingoma lena bafowethu kumele sobungazi umcimbi engadade umcimbi yabona obekwe umuntu othile kodwa ke nesimo sokuthi ubekile ngeke ngisasho mina ukuthi kanjani yabona kodwa bafowethu face to face lona kanza kwethu khiso ifebe zimqaba emnyameni noma ekhalisa amasoka umuntu omekhathini ukhale uthi-shortini ilapho nje indawo bafowethu asibungaze nabo bonke bafowethu abakhona la emcimbini yabona sibona ukuthi singajabula kanjani ilapho indawo kuthiwa yethiwa hawu yabana abafana